Preskačemo. Ne, uzbudljivo mi je sve. Alisa, oni koji te poznaju, a tvoju energiju i vibracije, ne mogu te zamisliti da se baviš nekom drugom profesijom. Barem ne onom koja ne uključuje neki zabavni dio. Da ne iz glumca, čime bi se danas bavili? Ne mogu ni ja sebe zamisliti da se bavim drugom profesijom. Da nisam glumica, pa vjerovatno bih bila neka izgubljena verzija sebe i tražila bi još uvijek nešto čime ću se baviti. Tvoj CV se sastoji od rada u pozorištu, rada s djecom, rada na televiziji. Šta ti je od toga najuzbudljivije? Preteško pitanje. Preskačemo. Mina, preteško pitanje. Preskačemo. Ne, uzbudljivo mi je sve. Pozorište mi nekako daje inspiraciju, djeca me isto tako daju mi inspiraciju, uveseljavaju me. TV mi je neko super iskustvo. Prošle godine u martu igrala si ulogu Sare u predstavi Moj sin samo malo sporije hoda. Da li si ponijela neke lekcije iz tog iskustva? Jo, jesam, to mi je baš draga uloga. Nekako Sara je za mene nešto što je totalno drugačije od onoga što sam ja naučila kroz život. I tako da mi je donijela jednu važnu lekciju, a to je da zapravo ljubav koju imamo nosimo sa sobom, a ne u drugim ljudima. I Sara je generalno ljubav. Na rubu pameti, serija u kojoj glumiš Kristinu, igra već 3. sezonu za redom. Čestitamo. Hvala. Šta si ponijela iz tog iskustva? Nadam se ovoj 4. sezoni, znači da mi je bilo toliko lijepo. Kristina je moja, neću reći najveća ljubav, nije tu baš popularno reći. Ali eto, često me ljudi porede sa Kristinom. Ima sličnosti naravno, ali ima toga da sam ja navukla neke svoje osobine na Kristinu, žargonski rečeno navukla, a ona isto tako dala meni neke osobine i nečemu me naučila. Kristina je razigran lik i nosit ću sigurno jedan veliki dio nje u sebi. Na setu si sa mladim kolegama i kolegicama, ali nekim već sad ikonik imenima sa BiH glumačke scene. A da li te neko od kolega iznenadio sa svojim pristupom na setu? Izdvojila bi sve kolege sa setu, tako da se svi osjećaju dobro. Zato što su me svi iznenadili nekim svojim pristupom u smislu da zaista svi su raspoloženi da se i šale i igraju kada treba ozbiljno. Ali evo, izdvojila bi Dragana Marinkovića Macu, pošto znam da većina ljudi misli da je on samo šaljivđija. Dragan je duhovit čovjek, ali je jako tačan, uvijek ima naučen tekst, uvijek zna šta radi i nekako je precizan i jako odgovoran kolega. Šta bi ti htjela da gledatelji i gledateljice ponesu iz te serije kada gledaju? Htjela bi da se samo jako dobro zabavim, što mislim da već rade. Mislim da je to i najvažnije trenutno. Alisa, na TV-u si igraš, plešeš, glumiš, baviš se influencingom. Odakle ti energija? Često me to ljudi pitaju. Vjerujem. U moderno vrijeme to se kaže ADHD, a ja bih samo rekla da sam uspjela da zadržim dijete u sebi. Zato što se bavim najljepšim i najboljim mogućim poslom na svijetu. Sada nas provedi kroz jedan dan snimanja ili na setu ili evo tvoj jedan radni dan. Kako to izgleda? Pa na setu jer je to nekako najzanimljivije obzirom da ustajemo nekako najranije. Pick-up je obično oko 5 ili 6 ujutru. 5 ujutru, realno. Tako da ja ustajem 2 sata ranije. Kafa mi je najbitniji dio dana. Ja ustajem znači negdje oko 4 ujutru. Tako 3-4 ujutru da bi mogla da pijem svoju kafu. Kafa je za mene, nekako aroma kafe je za mene novi početak. I to me asocira na neki novi dan, novi početak i to je jedini trenutak gdje ja zaista uzmem vrijeme samo za sebe i tada učim tekst ujutru obično uz kafu. Ne samo da me razbudi kafa i da mi da koncentraciju. Ona je za mene nekako zen u kojem ja pronađem inspiraciju za novi dan. Kad naučim tekst, dolazi vozač po mene, idemo u Hrasnicu na set i onda pravimo još jednu kafu i onda zajedno učimo tekst sa kolegama, doručkujemo i taj dan može da krene, snimanje traje 12 sati, zna biti jako naporno, ali u tih 12 sati ima jako puno smijeha, suza nema, zato što radimo komediju. Smijeha i dobre zabave stvarno. I eto, ima ona jedna rečenica koja se čini kao floskula, ali nije kada radiš posao koji voliš, onda ne radiš ni jedan dan. Čak i ako je to 12 sati. Da, nekad i 13. Spomenuli smo influencing, to ti nekako prirodno leži. Šta ti je najuzbudljivije u tom poslu?
Pa najuzbudljivije mi je zato što influencing i tekako ima veze sa mojim poslom, samim tim što je vrlo kreativno i što mogu da se ja na svoj način izražavam kako mislim da jednom brendu odgovara ili jednoj priči i što mogu da pronađem sebe u nečemu u čemu me drugi vide. Možda je malo bilo komplikovano odgovor, ali ja ga ali ide s tobom. Reci nam šta je iduće za Alisu? Ono što je iduće, ja manifestujem sebi regionalnu karijeru i mislim da će to da bude ove godine. Vrijeme mi je tako da, eto. I mi svi skupa manifestujemo. Jeste.